North Eastern Council na Manipuri ki tongan project sengi damak ta punba lupa crore sani ne pumanga ki manung da lupa crore sam hena release tawkre. Nat ki sanabi amasung harau tiamag lo na sajibu nongma pan sera bu ki thorom pangthok le. Meng tabir sing taram nok sebolo na pau sanano pizri. Ministry of Donor ki makhada leriba North Eastern Council na hau ki basai lising ni taramanga tarataruk fau ki manung da Manipur da tongan project sing paikat na ba lupa crore sani ne phumanga kaithop ki manung da lupa crore sa mahena project sing asiginama release ta ukre haina North Eastern Council ki secretary Ramoibhan phongdokre. Ngasi Istv news ka khanan unabama de mahana makhata na North Eastern Council ki makhada sing district ahum Tamenglong Ukrulamadi Senapati da horticulture ka mari leinaba project sing paikat na ba lupa crore taraganito sanction tawkre hari hariba senfam ase district ahum asida stevia pambi sing thaba madi greenhouse na singba sana gi damaktani hari masig mathakta Tamenglong gi none Sandel Ukrulda Nupama Samsung Nupi Masa Sing School Hostel Sing Sana Bugidam Senpum Su Anysin Sanction Tokre Masig Matakta Surasampurgi Kugaturel Amasung Sekmai Turel Gilonum Sing Soil Erosion Toktan about Tabak Pakanabi the Maktasu Senpum Sing Sanction Tokre Hena Ramuivana Makatana Istv News Staff Fondoroke Ekogi Industrial Estate Takel Industrial Estate Thobal Industrial Estate Bishnupur Machi second installment Bigre Aduga 33 kV substation Mayangkhang 3 kV substation Mau Mashi first installment Pigre 132 kV Thobal Mashi Ekwe second installment Pigre third installment Shu ready ni Ekwe Hujiki using ID bani Aduga Ekwe Churacham Borda Lamka Crown Gallery Shari Adu Ukrulda Mission Crown Gallery Shari Aduga ekoi Pishunuburda 11 crore ki wajiki poultry farm sanction tawre paisa ju first installment pi khare aduga Pishnubur district da ekoi na Mura Buffalo sangom yam thok base shishu sanction tawre Lining amadi nat ki sanabi loina na maitei frup ki sajibu nongma pan ba serauba anoba sei hobagi thorom ngasi harau tam na Manipur gi yumthong khuding da pang thoknari Lining thau Ima Lemrel CW Madi Ima Imoinugi Mafamda Sahige Anowa Tek Kalabamatunda Matelukoi Semduna Tongal Wang Tadokuna Patabasing Sanglak Tanaba Toniba Nontil the Serau Sinkaba Madi Nubidang Matam Tabal Somana Kuma Sigi Mapunga Saktamne Ultrasangal sana kunung sinduna sahi over serau ba madi saithabagi thorom ultrasangal da pangthokre toromadu da ningthau leisem bastana zawba sana kunungi angam mathau kaya su suraki leisem sana zawbuna pruki nat amadi sakta mang krabadi purubadu mang nabuge sobo maramni maramasina lamdamasina leiriba puruk khuding makna masagi nat ki sanabi yokhatnaba tangai fadaba leire saithabagi toromasi ningthau kyambagi matamdagi paraga sawwa kunthra humdurak sure handaki saithabana Nungai dagi wangbom sawna saithaba ori magna sahi amagi lamdamasida awana puduna miyambo awana kayadagi ngak thoi haiba thajaba lei hairi ngasi pangkui wasi karigino haiba matamda kudilai haktatagi pai kusuna tawromba chanabi du ngakpaga loinana kodi thajanabada hariba saithari basna kodi laibak sigi lakadaba awa ana phataba aduga punamakse mahangna loina leibak myang husilaga buba adumba yamna kogi thongna leiba wakhalo lamada pangkokpa dumba thawami Sajibu nongma panba Manipur geno basai hoban numitna serau bana lakpada Manipur Governor V Sanmuganathana Manipur miyamda yaipa pauzil pirakle nabida sina lakpada lamdamasida dharmamadi kangluki khenaba thamdana nungai yaipa ba chawkhatpa oiresunu hairi Manipur ki Chief Minister Kram Ibo Binasu Sajibu Nongma Panba Serau Bagi Yaipa Pauzil Manipur Miyam da Pirakle Anoba Sahi Asina Lakpaga Loina State Asi Tangdu Leitaba Saukhatpa Watapadaba Wainanaba Eko Kudimakana Hotnarasi Hairi Sajibu Nongma Panba Maiti Singi Anoba Sahi Hoba Sajibu Serau Wana Lakpada Deputy Chief Minister Gai Kangam Nasu Manipur ki Miyam da Yaipa Pauzil Pirakle Anoba Sahi Asina Amatoiba Wakhalda
कांगलुफ खुदिंग नुंसी सानना मसिम नाव ओइबगी मरी हेना सेसिनबा नुंगाइबा लमदम मम पोरपा ओइरसनु हारि मणिपुर सही ओब सजिबु सेरावबना लमदम मसिगी फुरुप सिंगना ममांगदा लेखिबा पेनादबा कया काउथोनदुना साखरबा लमदम ममा पोरपा ओइरसनु हाइना निंथौ लेसम सना जाबुना मणिपुर मियामदा पाउजल पिरि सही ममांग से लापसिदा आई नाइकेदगिसु मयाम पुनमकी मफमदा लाइफ पाउजल पिजरी सिगुम सही अनौब लापसिदा हाना लेरंबा अवाब नुंगाइतबा अदगी अखोय मसेन मरक्ता वाखल फाउनदबा पेनादबा साउनगिबा मयाम पुनमादो लोइना मांगरगा अनौब सही सिदगिदी अखोय मयाम पुनना नुंसिनदना अदगी अखोय मसेन अमगा अमगा ताथोक तासिन तौनदना अदे वाखल फाउनदबा मयाम फाउदोनदना अपुनबा अखोय इरेबा असिगी अपुनबा अखोय इरेबा असिगी साउखतबा नुंगाइबा अखोय मयाम पुनना हिंगिनबदा अखोय मियें थंबा अदुगा यामना तंगदु लेताना थोइबा नुंगाइतबा अवा अनागी थौदोक मयामसे थोहंदना याम इंगना सिंगना पानबा ngamba अदुगुंबा अखोय इरेबा अमा ओइरसनु ममांग से अक्टोबर कुमार थोइदा लेलोंग लोंखाई मस्जिद रोडतगी अडवार रहमनबो ऑल असेंबली रोड ड्यूटी तौदुन लेरंबा कमांडो मरीना मसादा यावो पैसा लौरगा मंत्री पुखरी की मफम अमदा पुरगा हुंदोकलंबदा सेनबसिंग मथक्ता वायल चथदुना थबक लौखतबगी मायोक्ता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट ना अप्रैल 10 गे अहिंग नोंगाइदगी मथंग नुमित की नुमिदा मरम पुंग 3 फावा थवाल डिस्ट्रिक्ट जनरल स्ट्राइक कौख्रे जनरल स्ट्राइक से मनुंगदा मई सिंग अनायक लाइनिंग लाइसोल ग मरी लेनबसिंगदि कॉमथोकनी हाइरि हौजि पाउगी मरक्तना तिम ब्रेक मतंग लमलसे Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Admission open Bhakti Coaching Institute Bosem Amadi CBSE की class 9 Amadi 10 की foundation course ni English Math Science Social Science हाइरिबा subject सिंग सिदा experience लेरिबा ओजा सिंग असेम नबा तोंग्रम गुलाम चार लाइसम नंदो सुशील शर्मा न सिंगबा ओजा सिंग न ताकपी तंबिगदौरी लागलिबे अप्रैल की तारीख 13 दगी सेशन हौजरगनी मतम अयुक पुंग 5 दगी 3 मखाई फावबा अफबा महिरोय पुथोकबदा इखोय बिसु सरगया हानबियु Bhakti Coaching Institute लाइंग अवांग स्कूल हुराई थांगजम लेकाय मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खोइबा अरिबा दाकफम फहनबा ngami tattoo mole freckle न चिंगबसु लौथोकपा याय हक्चांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiyu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Unique Education, admission open. 3 months SA1 foundation course for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation course for CBSE class 11 and 12 science. Vacation course for Navodaya, Scenic and outsiders CBSE school students. 3 months advanced course for CBSE class 11 science. Girls hostel at the same block. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu Irudio Coaching Institute की क्लास 9 अमसुंग 10 की CBSE SA1 अमसुंग क्लास 12 साइंस CBSE की कोचिंग क्लासेस लागलिबे अप्रैल की तांग 13 दगी होजगदोरे यावबियु इरुडियो की एक्साइटिंग एंड इनोवेटिव क्लासेस एडमिशन की दमकते लेंसिन बिरउ इरुडियो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सांपा थोचोम लेकाय कांगबम लेरक मचिन बिहाइंड बेगो होटल Mountains Coaching Center Chingmerong for class 7 to 10 Bosem. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure Rs 8,000. Please contact 96123638858. अमुखा नतरामुसरे खुंड्राफम केंद्र की मनुंग दलेबा लाइरबा इमुंग सामया खैदा केंद्र सिगी एमएलए सु ओरिबा स्पीकर टीएस लोकेशोरना जिंगेभान अनि अनि खुसिनखरे टीएस नवकुमार मेमोरियल ट्रस्ट अमसुंग स्पीकर न सिंदुना सगोल मांग पांगथोकेबा सम थोरम अमदा जिंग सिंग अदु खुसिनखिबनी
Malem ki tungan mafam sing da khundariba thado frup ki unity purana papandamda Cedar Hills ki ngangun khul da sathriba ahan ba thado cultural festival hun ngarang nini senma numita nat ki jago emadi yellow ngai gi masana sing utkre ngarang ki thoromda Mizo National Front ki vice president Talangming Thanga R Lansong Thanga General Secretary E David thado Infi General Headquarter ki president YT James Surwaki Resal Division की GOC Major General SS Mishra yang kita coba Mountain Division की GOC Jitendra Singba Army की मकोक थोंबा officer क्या सुसुगा की धर्मदुत वांगांग नदुना MNF की Vice President Talangming Thangana Mizo National Front की इहोदा थादो सिंगना सोबो थोदांग लोकी Culture मसुंग Tradition की लेनरिबा मरी Mizo सिंगना काउथोलोई एकोई सेलिनाउनी मतनी हाइकी तोंगान बा थादो की नाट की जगोई से अमदी येलोंगे की मसाना सिंग सु उतकी RK Enterprises na puthokpa kanglei laija prompata leba enterprises asigi office ta launch tawkhre anauba matamga sunaba technology season na puthokliba ising asi Manipuri mafam sinba thungna phanganaba honagani hairi Canbag industry sahi taramanga mapung pharkpa madi sajibu nong mapan ba cheraw banga mari lenna Dulaland leba children home angang singda sana thanaba problem sing khudol tamkhre Industry sigi mapu Canadian industry sini mayam gi damak thabak torpa sei taramanga surapga luinana anoba sei lakpagi ai proposal ga luinana hongi angang singda angam mating pangmani haiki aina angang sing children home sida hayeng cheraw banga mari lenna mating pangmani Kanglei Indigenous Martial Art and Cultural Society na sei kuding lep tana pangthorpa mangarak suba ki Max Festival thangta April kulumdoi digi kunga mga faw pangtholagni hari Festival asina khongjomblal da leba ki damak thawai kat kraba thoba ipai pu sing muning sing duna ikai khumno utpa thang ta madi nat ki lamda thoidok hendok na thopang liba sinthaloi sing da ikai khumno utuna piba mana sing huel langjeng sa thoba mana pauna ning sing sinthak mana singu maiso apoina ning sing mana khongjomlal ning sing sinthak mapan pigani hari hauja mukso natemba brem tongmensi Delta tutorials for CBSE. Kwakatel Airport Road opposite Old Pump. Admission open. Foundation course class 9, 10 and 12 science starting from 1st April. Vacation course for Nabodaya and others for class 11 science from 4th April to 16. Time 10 am to 7 pm. For details please visit Delta tutorials Kwakatel Airport Road opposite Old Pump. Classic Hospitality Training Institute na offer tawzari 3 special job-oriented courses, 6 months course in front office operations, food and beverage service, housekeeping operations, level 1 diploma in hospitality operations, 2 diploma in food preparation and culinary arts. Free counseling session from Monday to Saturday 10 am to 5 pm. Hena kupamarol gidama contact you Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, Imphal West. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre Lifsaf syrup sijinabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba Lifsaf capsule shu phangbigani Lifsaf syrup amadi Lifsaf capsule naraga laying babudi narjingai da saksal hobana hena fai Combined tutorials for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4th April 2016. 2 months signing Nabodaya and outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. When service separate hostel available for both boys and girls. For details please contact Combined Tutorials office Sakoldan Moirang Merak Machin bus parking Imphal.
Imphal East, West amasung Bishnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lawbi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mong da lawbi bayagani enna akupa marol gidama contact W Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur. Wanted some electronics mechanics for repairing Istv set-top boxes at different places: Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary Istv Network. Amuk sunna taramnuk sri. Kanglai Living Art Usiwana Mamang Thagi Tara Nepal de Kolumdoi Fawa Satarkiba Omluk Suba Narrative Art Festival Amasung Kangla Theatre Marathoni Sangdam Nabada Atoya Hen Tarba Singamana Matum Tokre Singzamai Singama Khada Leba Lemon Art Center to Pangtokiba Torum Aduda Theatre Center Manipurge President Nabawarepa Kanglai Living Art Ki Chief Advisor R.K. Rajendra Roman Theatre Ge Director L. Ras Mohan K.D. Sarmasusurgaki Tuan ba theater group tara nithuna saruk yaduna pangthokiba festival adula tuan ba category da makok matang tarba singda mana mathum sing yan thokhi prize lokut seriba bana jela madani actor aduga aikona sithajo Kanglai ina jokhat peluf nambol na kangla laifam lendagi Maira Maiseng Sukatuna Maite Fruki Sajibu Noma Panbaga Mari Lenana Sahi Hobagi Nungai Yai Faba or Henabagi the Magda upon Bagi Saktam Ngak Senabagi the Mag Naranubidang Kangla the Ginambol Pava Maira release at Cray. Listening Masamapol Humbutra Nitoidi Hona Kainogi Lening to Lam Ahing Badagi maybe Mayba Singlaga Lamdamasida Maite Haba Puruf Azigi Masagi Lining Inat Mapung Pana Lijiram Badu Nauna Pari Purigi Kongul Liba Tormasi Sataduna Lakmani Hena Paktok Choktorok Padigi Senglaba Kangla the Tormasi Maka Satarkivani Hari Hyangtang Larambi Development Seva Committee na Sinduna Sri Sri Basanti Devi Puja Ngasidigi Hyangtang Larambi Temple the Hokre Thasi Taramari Pawa Tongan Torum Kaya Pangto Kadrubasi Manguina Seva Committee Sina Hyangtang Larambi calendar listing in Taratruk Taratret Nasi Pongkre Calendar si April Rigi Horga Matang Segi Mars Public Calendar Ne Committee President Ais Manglemana Larambi Asigi Sakot Torangi the calendar si Handak Sahi Tarak Anirak Subo in a Putopani Hana Sakot Pa Tangdu Litabalam the Momo Porpa where is no hike. Might be Musahi Sahi Goina Namjava Pongjava Singamjava Michet Urung Kinjana Leba Asibu Santigi the Takta Port Naleba Irang Totanaba Nungaya Pabaleba Naba Lunda Luna Imagi Sakotarang Sipor Nabu the Mukta Haidna Imagi Tarapagi Equina Committee Equina Forum Jerry Luna Lebaki Chocolate Basu Voisino Lebaki Aying Basu Voisino and the Equi Basu Praja Equi Basu Punsin Sana Anaya Yaudana Nungaya Pana Leba the Isha Shu Matang Matang Sakotana the Lebaki Sevang Jedana when Maxim say Adam Matang Matang Sakot Pivado Machine Imagi Pandam the Yaquina Nijan Taurshi. Northeastern Council na Manipur ki tungan project singhiram dang ta apun ba lupa crore seni ni pumangai manung da lupa crore sa mahena release tawkre Nat ki sanabi amasung harau teamagal loina sajibu nongma pan ba cherau bi thorom pangthokle Hausi ki dia Istv ni episode pom tang slow jere meng tabi puno pomu kanat krum jere